Salbag kayo akabalay kaw. No personal na gamit. Sa doon bibiyangan. Dito lang di pangidul-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketno at dalita buok yaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Unay mo na awan man kwarta ko. Nabayagan nga awan ti kwartam, itala nga amam. Awan pa'y may gaman na kwarta. Ano kaya mo ti kwarta ka paguy-uyam tadilam? Ha? O neretan kaka. Apay, no irwar ko ti dilak apaguy-uyan. Agmajek, kat agtinag ti kwarta na na. Langgong, agbannog ka Iso ti bagayo. Saan ka tapaguy-uyan ti dila? Husto matimbagak. Ano kaya't mo ti kwarta, paguy-uyam tadilam. Jaklat ta maawatan na nang. Saan aya ano mabannog ka kat agal-al ka? Nga oray la agoy-oy tadila. Ay, saan kanyak na nang? No agal-alak, kat sana madmadlaw. Nakarilaksak lang. Jak amukeng ka. Unaretan kaka. Maawata ko, ti kayat siya asawa na nang. Kasto na irwar kon ti dilak sa agal-al. Bagay mo. Kasla ka aso. Anak ka uy-uyin ti dila na nga umanal-al. Unaretan kaka. Ay, oy dila. Nay, agpadpadakkel kamat iti bagay, milyo anak. Sangsaganak ti aldaw apan nakapasabak ko iti oy dila tatang. Anya, unaretan kaka. Oy dila. Uwan tatang, no mabanog ka, agal-al ka, agoy ti dila. Ay, unaretan kaka. Sumrekak a laborer. Ay, nadangsan ti trabaho ti laborer. Kabalak na itatatang. Isungarod na pampapigsag ti bagik. Babaan ti panag-exercise ko iti kastaw. Ay unay na tan kaka. Malakit panasib nga ron Agno saan mo akabalan. Mangkita kan tumot lang iti sabali apanggedan ta narigat ti laborer. Nadagsan ti trabaho na. Kabalak tatang. Unay na tan kaka. Nakaisputing kamat baraw. Papanam. Nakagbiro kiti trabaho tatang. Ijay syudad. Saan tatang? Ito lang lugar tayo. Sa bagay. Ano ditaro kayat mau? Hanggang no saan mo akayat? Awan ti masarakam. Sigurado nga raw nga da masarakak tatang. Gamin, kayat ko ti madan iti trabaho. Isumay. Basta kayat mo lakit di tiyang trabaho. Ado di tari masarakam. Perfectly said tarang. Absolutely correct. Let's go. Ay imbag nawasan da kalukaw. Ado ka kalukwam. Ulay daytan kaka. Asino tinakaamuam ng kasapulan kami ti trabahador. Ado ti mangibagpaga, sir? Sikat kayo ngamin. Sikat? Well, sir, nagkuna sikat kami. Saan kami ga-influensyado a tao? Saan kami dakil a tao? Saan kami abaknang? Sikat kayo iti kinapakumaba, sir. Tauray baknang kayo. Ibagbagayo saan kayo abaknang? Sige. Saan ta na pagsaritaan na ita? Di gagaram ti pagsaritaan ta. Kayat ko paguy-uyan ti dilak tapno damat kwartak. Paguy-uyan ti dilak? Sir,
Kat no lagi ti agoy-oy ti dila na, kat lagi ti agbekal. Ay, sana kasta sir, ti kahit ko asawan. Ti kahit ko asawan, kat kasta uy. Ti kad, nagtrabaho di tao, mabanog. Mabanog, aganang sab, wano agal-al. Ada agal-al arumor ti dila na. Ay, Diyos kika. Apay asaw. Saan mo ta, sir? Ngam, it's like a dog. Agal-al. Sige. Anya trabaho ti amom. Amok amin, sir. Basta may suro lakit di. Masapol ka di pa'y ngay suro ken karag iti ramidem. Saan mat, sir? Amom tiyag sakdo, agdalos, agpanigos itinuwang ka na kabalyo. Ha? Aso, baboy, kanda dumapay. Anya? Apay, saan mo nga mo? Amok, sir, naglaka. No, kabailan tayo tagdigos. Kabailan tayo mang padigos. Uray tao, kabalak apadigosan. Kaya nak-apadigusan? Ay, naisot ko na yun, sir. Di isot yung ramidag. Bayabon. Kabaalam tiyag po ka niti dakla kayo. Abo ng laing taramatam. Ay kat, ikarigata na, sir. By all means. Kung ano ang utos ni boss, yun ang aking gagawin. Kaano ka nga ron na mangrugi? Itan, sir. Ima kamad. Anya nga ti pagsukatam. Kan amin nga aramatam. Adumat siguro ti lupot yun ita, sir. Sinilas. Kas ka na toothbrush. Kan brief, asaan nyo na kay kaya? Ayun na. Unay na itang kaka. Agawin ka kindi. Kain kaalaan na iti masapsapol mo. Tauray linawas nga agawin ka. Unay na itang kaka. Nagsaya atin ta inawat da ka milyaw baraw. Una tan nakapasaakit interview ni Don Magno. Ay ka, uy dila daytaan. Kaya't kung arot ti kwarta na nang. Sa bayam ta agoy-oy ti dilak. Lasapol nga minaya pagoy-oy ang tadilam no mapanlog ka. Ay ured daytan kaka. Isumot ti ko na ni nanang. Ano kaya't ko ti kwarta? Masapol ka no pagoy-oyak ti dilak. Ang banaw ti kayat nasawain. No kayat tayo ti kwarta, masapol nga agbanog tayo. Kasta ti kayat nasawain. Ay, unay na itan kaka. Adamot kaya mong kabalyon, sir. Wen, di kusam na ita. Ang mga nukong taranak, sir. Saan? Nasingpod na ita. Basta saan mo ang bisitin? Ap-aprusam lay. Kayat na. Itapay lang kat kusilapan lang kun, sir. Makakugkog tarsamot kan kanyak na kabalyong. Asit gam din kat ap-aprusam. Abit lang yam amu kakinkwana. Apay tao? Unay na itang kaka. Emilio, meet your friend Milio. What? Katukayok to'y kabalyom, sir? Kasta nga ron. Unay matapan na kay ranrananan. Kabalyaw, ti ka nagnagan ka? Amom ngamin, Milio. Regalo na dilulok na ita a kabalyaw. Emilio, tinagan na dilulok. Lakayan na ita kabalyaw. Nakapsutan. Sa di nakaan-anuan. Namnom, wisita makas na ko nakitay. Talaga, ang makaraman kay tikog tarna. Sir, ang pantay ka pa nga roda, kabayatan ti panang panigos ka. Tano agbuatit kat adda kayo ang mga nawa. Mabitlay, amom kali ti umuli ti kayo. Amok, sir. Lita kang agkamang nagbuatit. Partakam ti kumalay at itiday ta kayo. Tuladem, tay agkulimbi ti nabakas. Unay daytan kaka. Domingo gayam italakay. Apay ay abakait.
Saan aya di Domingo nga gawid ni Milyo nga anak ta? Ay, wala niya. Agawid ita. Kumusta nga tamot tan ti panagtrabaho na? Narigat lang tamot at awan kat nga raw dinala ka trabaho. Ultimo ang surat iti drama kat narigat may busan ka mo iti mapanunaw. Apay nagsurat kan aya iti drama? Tayo saan mo't ka di Ngam adagayam ko a writer. Kat may busan mo't ka no iti isurat. Ay kasyempre mo't pagalalaan na laangan ngay mo't iti istorya na. Pakakitaan nga awan nalaka trabaho. Nagrigat to pa iti mangan. No kurang tingipin mo. Ay, nagbayag tiyag ngal-ngal. Kano mabsog ka, nagrigat tiyag kutay. Ayo daytan kaka. Anda tadi ti abay ni Emilio Acabalyok, Milyo. Pinadingos mo ka di anaimbag ni Emilio. Wan sir, sinampam amin apasat ti bagina. Basta ini kakiti shampoo ka nagayos mo iti amin apasat ti bagina sir. Saan mo nga inis-iswan? Aman sir, inis-iswak mo no inapaprusak ti bukot na, kan ti ulo na. Amakak nga raw ta kumusilap. Kasta day ta, no kumita sila la ilo. Ang kusilap. Una netan kaka. Sinapsapwam, tibakrang na. Pinusit-sitak latan ni tihos. Takas taon na ti kusilap na kanyak. Amang ano kong taranak, sir. Saan? Nasingped ni Emilio kunakmanen. Leko. Impasnot na mo't ng tiipos na itibukot ko. Binugaw na lang. Dinagdiso ang ilaw. At idog namin tiipos na. Isa nagaw at naka. Ay, yung baglaki din ang arugta sa nakirupak. Diyos kay. Nasibuga ako na itinagpusko lang masetas da. Kan nakarwasak mo't ng tilugan da. Kita anak ni Lola Sidra. Ang mga nabaunan nak. Ay, agpamaranga ka na bandog unay. No umasidag. Iroar ko tidila. Sak agal-al akas laasaw. Umay nga kaso ni. Urayik ang makasidag. Ay, unay datan ngal-al mo, Barok. Makakitaan na nalabos ti bandog maun. Awan Lola. Ay na, kasi kamot. Agina ka ngamin kasla ka mo laason nga manalal ka naguyo ti dila na. Ay, talaga kasta no. Ado ti matrabaho, Lola. Mabanlong ka kiti kasta unay. Amok day ta. Sintomas tinalaw sa bandog, ti kasta kita ti panagal-al. Iswa masapulayin na namon. Ay namasya na alaunay kun ka. Isungay kang kamani ti kwartam. Aguray ka ikang ka. Kautak dito barukong ka. Masya anak ngamin unay at talaga kang ka. Ay na. Ay na tapanyo dito yan. Sinsilyon sa mo titid na. Agam awan mo tagkarati kita barya. Awatam dato na. Awatam. 2,000 day tao. Ay, nagadon Lola. Ay kasta nga girigalo iti kwarta. Feel ko nga men ti panagal-al mo. Katim mo ko iti kaunggak ti asik keng ka. Iswa da ito titid ka. Awata mo na. Ay, agyaman ak Lola. Nagimbag kayo aparswa. Amam, dublin to day tang agsubli kanyak. Tatyan yaman na, may parabor tayo, iti pada tayo aparswa ke, isublin to ti Diyos day ta dublay. Kano, pakitami ti asi ti pada matao, Diyos ti pakpakitami ti asi, gapu iti day ta, paraburan na ka iti ad-ado, ngam tinay parabor mo iti pada matao. Nagimbag kayon Lola, kasta at ipagwada na Lola, unay detan kaka. Guray ka man tako Nayunak pa iti 1,000 day ta kwartam. Amazing!
Ay, una daytan kaka. Kumusta ngay mo't ti trabaho, anak? Talaga husto kayo nanang. Husto ak nga. Ano kayat mo ti kwarta? Pag-uyam ti dila. Una daytan kaka. Kauwam mo ta talaga. Orala aguy-uy ti dilak nagtrabaho. All around work. Laborer kas kada helper, kas kada caregiver. Talaga nga aguy-uy ti dilak nanang. Ay, sana bali anak ta. Nagoy-oy mo't tabul sa miti papel di bangkaw. Ay, husto kayo nanang. Ang narigat. Anya ti kayat mo asawan. Kasapulak ti ina na nanang. Apay, di mun kayat ti kwarta. O sino mo ti sana mga yati ti kwarta? Ano sam nga rod anak? Ta, saan kamot anak kalpas? No nakalpas ka kumaa ka opisina ti ayan mo. O di saan ka kumaon na mawanog? Ang mala, saan ta napagsaritaan day ta? Ano sa mon? Ang punambot nga aginanakan. Inanak iti sumagmamano abulan nanang. Agurlungak manan iti pigsak. Kalpasan na. Pag-uyek tumanan ti dilak no kasapulak ti kwarta. Ay unay daytan kaka. Ditan kagayam tinagipusan ti pakasaritaan ana pauluan. No kayat mo ti kwarta pag-uyem ta dila. Kat ita adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Nag-sweet da ngam no mabartakdan apa. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Sweetheart, insagana kung ti pagdigos mo. Inikakpayan iti napudot adanum. Nakasagana mo ti tuwalya, kanti pagsukatam to. Thank you, sweetheart. Talaga nagkasata ka na daan iti katakunay na iti biyag akasken ka. Malaksid anapintas ka. Nakadungdungo ka pa'y. Uray siyak mo't sweetheart. Super naggasatak ta si kati nagbalin nga asawak. Ngamin, nag-sweet ka mo't unay kanyak. Modelo tangarudan ako nada no may papaniti kinasweet. Di ka agbalbaliw Si kakit di sweetheart. Ang mga nintun lakaya ko nagat natamnay kan taon. Ay na sweetheart, till death do us part. I love you, sweetheart. I love you too. Unay daytan, kaka. Alan anak, agaw awis mo't ni Kumario. Tanda ka no happenings da inton Huwebes. Anya ngay kano dahi ta happenings nanang. Ay basta happenings latan agpakanda ka na Ay kat mapantay wa. Tapno saan mo ta mabainan ti awis da. Una, angam nay. Awan ta ginum-inum ta narigat ti kasta. Adamot amin nakam tayo nanang. Tumimtim lang ano kas pangarikan. Una, pamagusto. Alakit mapantayon tong araw. Sige nanang, tayo bagak to kanibakal. Iyunay-unay ko itan nga awan to tagbarbartag. Liklikan yun to ti ado ang mainom. Unay letan kaka. Naibagamot ni Alan kanyak tatang. Kunak no saan napay anay baga. Naibaganan. Mapantayon to amin nun ta datayumot amin tinawis na kano. Una, awan matyaramidan may kaninanang iyaw. Un tatang, pagrelaksan mo't Una, nasken lang mo't ati panag-relax. Sana pas nga trabaho, ta makabannog mo't ang trabaho. Pudno ti kunayo tatang, kasapulan tayo ti sagpaminsan a panag-relax. Kasi iti itatabuno kadagiti pasken. Uno panagpasyar. Isu nga ag-enjoy tayong tumot Unay daytan kaka. Daytay tumot na disente akawus at aramatem sweetheart. Wala sweetheart. Datan tumanan ti sang kakita ti tao. Modelo ta kanong amin nga kasawa. Talagamat. We are so sweet. Sweet forever and ever. Nagpintas ka nga umisam, sweetheart. Kat nagtaragi kamat nga umisam, sweetheart. Tsak to mauma amang ibagbagay ti. I love you, honey. Kasta akmat, honey. Sweetheart, mahal. Unay daytan kaka. Amuyo anak.
Kas taunay ti apal da sa Lincoln Bernie kada kayo, ta nakasuswit kayo kano. Rumbeng lang kasta na nang. Kasla kakaskasaryo kano akanayaw. Kastamot at talaga ti may parubang ka na kita agasawa. Sana gaputan na bayagdan ket aglamiisan ti tunggal may sa kadakwada. Amo yun nanang, tatang, di kam to aglamis iti tunggal may sa nabaralat ta ti ayat mi. Pudno ti ko na ti sweetheart ko na nang. Ay na, umapalagsamot ta ni ti dayta kinalailo yu anak. Wan nga raw, makapaapal. Saan mo tadakas ngagbalin kayo analailo iti tunggal may sa? Nga oray bakit kanlakay kayo, tatang, nanang? Ay pudno ti ko na Raquel. Kasta ti kayat ti na marswa apanagden na ti agasawa. Always sweet. Unay daytan kaka. Ay na, sweetheart. Nagtaraki ka mata ni ti dayta nga isuot mo amapan iti paskan? Uray si ka, sweetheart. The more amay labakin ka. Kasta akmat, sweetheart. Mala, no nakarubot kayo na kamapantayon. Wala ta, agur urayan ti pagluganan tayaw. Ay na, agin inisum kayo payla dita. Ay di mo napalan idabakay. Ag-sweet tamot kidi atap no mayat. Ay kawan saan mo tadakas? Ngamen, no sweet ti agasawa. Awan ti apa. Ay unay daytan kaka. Mangan kayo lang. Kung ramanan niyo may tato stateside nga drinks me. Arak daytan kapsat. Ay una, nalamuyo at inumain. Ta stateside kami. Naimas na ito. Wala, enjoy lang. Tayo nakman mo tayo lang ti kukumare kan kukumpare. Ay, alawan kapsat. Hari, ramanan ta dahi tapno awan makungkunada. Honey. Amangan ni bagada pa'y KJ, tano di taramanan. Basit lang ngoy. Talaga abasit, ngamin raman laeng nga rod. Oh. Wow, nakimasan. Doon. Mayada. Mati raman na. Oh, si kamat, sweetheart. Okay, sweetheart. Naimas ngagpaiso. Sa naimas pa'y tin sa gana da apulutan, sweetheart. Ngaron. Nanampay. Oras siyak man. Talaga naimas. Ay nawan nga rod. Makapaadik na. Nay. Di kay unay wan. Narigat ti maulaw. Saan kami ang maulaw, tatang? Moderate drinker kami. O bakit? Natamamay. Ay, saan si kalatan tagsyat lakay. Mga nakiday. Unay daytan kaka. Nabarti ka kung... Muray siyak man. Maulaw ka. Sulisok man to mga min. Hindi nagpabasula na tanda mo tutak mo. Inaramat mo kung matutak mo Nagsalbag ka mo tan. Nagalas mo di ka sa nga pa nagsasaumon. Sintir ka mo talawanay. Di napabainan. Salbag ka, babae. Ay nadadaimbag ta na si putak. Anyat ko yan. Tayo timandang nga, babae. Langgong! Agawitan! Sikat yung agawin. Agawin siya yan. Kalay. Kasta ulay ti Bartek yaw. Ay na. Awanan lubong yaw. Ay unay day tangkaka. Ay na. Di kay lagbain. Nataktakdan anang itultulod ka datayaw. Day talalaki tambayin na nanang. Aguli makano di mo kahit masipan. Sipatin nakgaya ma. Nakado ka na. Itay nakpayasip-sipatan. Anay ko, di nakikas-kas ka. Isinakan, itamad lang. Wan, bayag maun. Ayunay daytan kaka. Daytan ti epekto tinalabas sa panaginom iti arak. Ano la ko mga minadinan imin inom. Iti kasta nagtungpalan da niya ngay apa. Mas daawak adamo nakam da. Dayta,
Tisang kay bagada. Uray adda na kam ti tao no malabsan na ti uminom. Maawan na ita anakam. Agbali na kas laubeng nga awan amuna, jaskay. No, saan da nakainom ka nag-sweet damot? No nabartek dan ka apadaytan. Isa ti kasayaatan di dakat di dan tumimtim-tim iti arak. Una, tanapasamak mandaytan talo atawanan tinapalabas. Nabartek daman idain. Kalpasan na, nagsublimo lang ti kinasweet da. Ngam ita, ta nakainom ka nabartek da, apa manan. Unay daytan ka. Nakaluto ako niti pamigat. Nakaringatan dagiti agasawa. Kain na kaya ba ni da? Daytan, tomot inom tamuda jaskay. Bakit? Manamdamadan to kano na mangan. No munata nga ruda na mga lakay, may katuyan. Nasakit kano ti ulo da. Wala, maulidan to nga ruday. Unay ngamin na yaday sa nga arak, jaskay. Makadadaol iti kinalailaw. Nagsakit ti ulo kan bagbagik ay. Bumangonak man langan. Inak iti banyo. Ay, nagsakit ti ulo ka talaga. Nakaturog pa lang ni Alan. Malagip ko't inaramid na idirabi. Inapanaki din. Kasarita ka ita itinalapat. Imbag, tanakariing ka na laing alalaki. Apay mo? Nagsiga kay dirabi Pinabay na naki din, ni Jayan tipaskan. Ni, tsak amo na itangay bagbagan. Tiyan mo kat tinungpanak sa anak pinagsasawan. Nagalas nga aramid ti may sang asawa. Naalalas sa ramid mo May kay mga Alan, Raquel. Madamdama ba si Tatang? Tag sarita kami pa iti dati babay. Agpapas ka, tapanawan kan langgong. Agap apa kayo ba? Apay ad extension ti apay Ay, umunagak man. Sige tatang, sumrek kayo. Anak ka, pagsalitaan tayo man ng itibambanag sa lakasta. Saan kayo umutin nga ubeng agdadamaw? Kano basbastusan na umutin da ito alalaki tatang? Sikati bastos, aguray kayo man. Pagsaritaan tayo na ti abanag, nakasango kami kaninanang niya. Sige, umay kayo adway di salas, salbag kayo. Unay daytan kaka. Mano atawon yawn ngagtintin na. Saan kayo kaday masayangan? Dayta kinaulimak yaw, ti mangipasimudaag, nga adapan nakaawat yu iti tunggal maysa. Ken kang runaan na, adda ayat yaw iti tunggal maysa. Nagsaya at no pagkinaawatan nyo ti basit labanag. Dati pa nagasawa, kat lintag ti Diyos dayta, arum ba nga dayawan kan raiman. Saan kat ano adalabas si tabanag, kat sina adagos ti amuyaw. Sana nasaya ti kastanak ko. Nakalkalda nga padakilin nyo ti basit abanag, aging gabumtak. Alan, kaya't mo kaday masulbar ti parikaw. Una tatang. Raquel, kaya't mo kaday masulbar ti parikaw. Uwan, tatang. Nagsaya at launay. Ita, kaya't may amanggan kaninanang yaw ti panagkinaawatan kan panagkinariyaw asaanan maulit na itaw. Ken saan mo na maulit ti panaginumiyaw iti arak. Taday ta ti mangmangtan iti sana nasayat at unos yaw nga gasawa. Ijakon ti arak tatang. Jakton tumimtim. Oray siyak. Agyamanak ta imparik nayo ti panagraem ken panagtungpalyo kada kami kaninanang yaw. Tano
Aginom kayo, kat mabartek kayo, agbalin kayo pa'y asinter. Wan nga raod. Jakmat kaya ti nariribo ka biyag tatang, nanang. Kasta akmat. Makapag kinaawatan kayo nga raod. Uwan tatang. Sige, agsarita kayo nga gasawa. Bakit? Dispensaran ako. Bunga la dahi dyan, ti panakainom ko iti arak. Santo na maulit, jakton tumimtim apolo si ti arak. Kasta akmat. Karik day ta iti bagik, kan karik iti sanguyo amin. Nala, saan kayo nga ruden nga agin-ginura? Saan na nanang? Raquel, bakit? Isublita ti sigod ana saya atalin nangan ta. Kat pakawanan nakmat. Kasta saan ka tapadakkelan tinagbas si tabanag? Sige, agselebrar tayo man. Let's drink to that. Saan ang tatang? Ura niya paskan, jak kayatan ti arak. Oray siyak tatang. Nagsaya at launay, tinisting kayo lang. Alakas ta ti agasawa. Masulbar na ti parikot da nga uri awan ti arak. Unay day tangkaka. Ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan, ana pauluan. Nag-sweet da, ngam no mabartak dan, apa? Kat ita, adto'y ti pakasaritaan, ana pauluan. Basta nagtimbukal, swerte ka no. Ni, apay ngay nga lang dagiti laslasin ko. Pilpiliak nga ron mat, si kalangay at ikat na tigumatang iti prutas. Di mo lang dagita ata na yasin ko dagitan. Nagpilpiliak nga ron. Gatang mo na no kayat mo unta pumanaw kan. Sika ti pumanaw. Ta adupay anag ti timbukal ti gatangak. Dagiti nga ron napipintas si timbukal na ti kayat ko. Dayta pa sandya. Kukwak dayta Ti pala databukal ti matamtalam da nga. Kano pinilik dayta sandya mayat ti timbukal na. Padasam nga lang tay bitak ko dita ulom. Anya ti kunam. Anay ko. Anay ko. Hindi kayo kalsada nga kungat. Sana di kag. Master po nagtigo matangan. Sunod sana ko na makalakaw. Anay. Nagita timtimbukal ti pagapalaw. Anay ko. Di nakipungot-pungot. Di pala nagiti timtimbukal di ta libre ti mapanyo alaan. Salba kaya. Una na isan kaka. Apay na tabuok mata kaslang na alipong taog. Bastos na di at tao. Asinaw. Diyak am-am mo da di at tao, tatang. Agawan na mga minan dagiti gagatanga ka prutas na nagtitimbukal. Aniya, gatangam lang arudan. Makiinagaw pailaan. Mas daawak mo't Amin mo laki din na nagtimbukal akayat ko apidutan. Isumot dapan na pidutan. Di talaki din prutas ang nagditimbukal. Tinakiap-apaam. No kasjayin, nagiti imaratiddugan na prutas ti gatangam. Bayam nagita timtimbukal dita. Kita ada timbukalan dita moging mata na dugulan na. Kan may sa, nagano ti pwesto ti prutas ti palingkay. Ada may sa pwesto ngamin kat suplada mo't jaglaklako. Di panawam manan, tamapan kay ti sabalay. Liklikam ti riribok, tama di ti makiap-apay ti palingkay. Baro at tawag na pakiap-apaam nagtitimbukal a prutas. Nagadaw ti sabalay payakita ti prutas dita. Apay, di mo kaya ti maratindog a prutas. Kuno nagita nagkilaw. Kuno nagita lipeg a prutas. Ay, una na itan kaka. Basta jak kayat ti kasdya akita ti tao, tatang. Umagaw iti kayat ko apidutan. Ulitag, pimya. Tapno maliklikan ti gulaw. Sikan, ti aglisay. Maruam mo ano kasdyay. Ikakto pa'y ti timbukal ti muging na. Kano si kamot tinadaan iti timbukal iti muging. Una na itan. Swerte ako na nagiti nagtitimbukal a prutas. Kalpasan na, ririmad, ti itden na. Ang mga no pakatayampay na itaan nagtitimbukal ako na. Una na itan. Apay ngay akan kanam dagita prutas ket para into New Year dagita.
Ramanak lang mat. Kan New Year mat tan rabi. Anya araman ang ibagbaga minibus mo? May sapal na tinakisay. Ibagamon nga inibus kaon. Nag-iibot na matan. Disiplina am tabagbagem. Di ka agrarawat. Masurunak. Nagalas ti panagsasaom a klase ti asawa. Iwaris kon to pa dagiti a prutas. Makauma ka. Padasam ta ilusak ko di tarupam. Ikak tarupam titimbukal. Danugag to pa dagiti bukal-bukal dagiti matam. Ay. Apay aya, apag-aapaan nyo dagiti a prutas. Di kailamangan no kaya tiyaw. Iso mo tatang. Lapdan lakmat kami na mangraman lang iti o remay salang. Kursunadak lang matitimbukal na. Awan magsiramanan ano kasta? Para New Year nga ron. Asinon to pati mangan ka na kita nga. Kat nabsugdan to na. Tadukat karon ti sagana. Apakabusugan da. Basta display da kita into New Year sa mabalin na sagidan. Di ka makawawat. Apay adda oras ti panlangan ka na kita protas. Itangarudan na kayat ko aramanan. Tamangan no nabsugak ton kat jakton kayat taramanan. Ay, ramanam lagayat. Di ramanam. Day talakit day, ti pagapaan niyaw. Nagbubukal a protas. O, naikat kami na nagita tim-timbukal. Yes, kay. Darasudos mat kami ni Femya tata. Sika ati darasudos. Day talagpidot iti lamutam ti kayat mo. Danugag to para kita bukal-bukal ti matam. Sika na samiti tim-timbukal. Lamot, ipaidam mo. Lusak-lusakag to payamin. Ala, agulima kayat. Kakababain ka na kita sa nga ilikin karuba. No, ada makan. Kan mayatamangan. Mangan kayo Saan ka nga agriri kayo? Ayun na daytan kaka. Ay na, dandani ak nay gales. Gapo ka nagiti nagtitimbukol aba nagditan. Apay, salwa nagkaglis ka ko nam? Kano ag kaywares dagiti nagbubukol dita. Sa nalusak pa'y dagiti nagduma. Numabadyakan dagiti nagbubukol ako may galis kamag. Apay, intuloy dati nagapa. Asinaw? Napimiyakan Reynold Nagapaan na nagiti nagtitimbukal a prutas. Rinamanan lang ni Reynold. Ket nagngiw-ngiwatan ni Pimya. May ayo nga milmay tamang raman ni Reynold talagiti nagtitimbukal kanaw. Ayunay daytan? Unay nagitan na tattao. Makanday ta pagapaan daki din. Isumat ti kunak. Rinamanan lang ni Reynold di grapes ken lunggan. Kasta unayan tingiwat ni Pimya. Unay daytan kaka. Para kanaw iti tingat rabi ilajay. Nalabos mat. Kay kaya na nga raw nga ilusak-lusak kung ibarsak ng iti kanon nila kay na. Mas daawak kinabagtit mo ti amuna. Agkay waris ni Jay Kusina nagita nagtitimbukal. Di da mo nga rudalusan. Salbag ki day. Saktang timang dalos. Unay daytan kaka. Pinuto kong anag iti prutas tay karga ko ni tibagkaw. Total, imbulang damit lagan. Sayang. Day, apay nga mo nagita ta alala umutan. Imbulang damit tay. Sayang mo daw. Kay sublim ijay lamisaan Ay sayang antay, no may bulang dan tumanag. Alaklangan na takanak ng ti may bulang. Ay sa bagay mo kidi Unay ko ngamin daytan. Ay blood ngamin, nagitagasawa Femya kan Reynold. Apay ngamin aya, kita timtimbukal. Nagano ti timtimbukal dita. Tilay bagbagamag. Ay na, tunggal agapa da, adda tumayab. Si Pawang ano day patayam daan day. Sabay sakmol. Ay unay daytan kaka. Ay na, makasipsipaw mo ito numatamaan nga ito'y matak. Ay di mo itaya taro pa ma. Itang iwat mo ti itaya man tay. Unay daytan kaka. Ay nini husto mo ito anay, alaan mo amin mangibati ka mo ta. Ay, ato mo dagita na pidot siya lang tay. Iso natin display yaw. Parang saan naman nga ibas-ibas magapadaw. Sang kay bagada, aswerte na gito yan nagtitimbukal a prutas. Ang magkarapa damat, just kay.
Dayta nga raw, tiswirtay, unay daytan. Kasano anjak iwaris, katimbarsak nakit din iti rupak. Pagluksawom tumo nga men. Maminsan pa nga kasjet rabisyo ko iti uralang tayag. Ay unay daytan kaka. Baro ataw nagapapa kayaw. Awan pa'y makapanunot mo't ngagpakumbaba kada kayaw. Oray si kalat na kumamot to natin makapanunot. Marwam na nang. Unay daytan. No kaya't natital na. Agtal namat kumatingiwat na. Kadi mo tutupanon Awan na ita na nang. Siyakat ti Andresen nan. Marwam kunak manang. Nukas tati rason mo, Reynold. Awan nga ron ti mayat, ngagpakumbaba kada kayaw. Kat no awan tagpakumbaba, gubat akanayon, salbag. Bagbagaan nyo ananang, ta ikatan na ti kinauyong na. Ikatan nyo adwa, ti kinamauyong yaw. Agbindagay kayo ngamin No, agpungtot ti maysa, agpakumbaba mo ti maysa. Kalpasan na, pagsaritaan nyo anaymbag dagiti bambanag. Piloso po ni Fimya na. Ay na, nagpadaan yun Ayan na ngay ti swerte, ngay bagbagayaw no kasta kayo mat. Ipalapal yung mat ti swerte. Ayunay daytan kaka. Amam, Fimya anak. Dakas tiyag karaapa. Kan nakadakdakas tiyag ibarsak iti lamaw. Uray anya makmakan. Prutas man mo no, inapaw yun no sidaan. Wano anya panita. Di ka bulbulag. Masurunak nga mintatang. Panagtipal ti kasapula manak. Tano amom tagtipal. Awan mapasamak ariray. Kasano mga mintatang? Di pala nadandanon tinaytodi nga panangan kadagiti rumbeng amakan. Ison tinakaon una. Imbaga naman, taraman ang lala. Maditi kasjay. Makita dagiti daduma kabalay kat tuladon da. Di awanon ti mabati no kasjay. Kahit kanya nga ron ngay. Nasaysaya at langan alamutan da. Ngamtay maibarsak di ta masayang laag. Sana ya, panunutam anay bag anak. Nagita nagtitimbo kala protas tinakiap-apaam ili palingkay. Isumanain tinagapaan niyaw ka ni Reynold. Dodi kayo makanakam adwa. Ang mga no nagitapay nagtitimbukal ti mamagsina ka na kayaw. No, malagip mo ni Marcelinaw. Nagbike, anapan gimatang ka na nagtitimbukal a protas. Gapaw, iti kaadona. Nabutbutan ti supot na abasek. Isa naiwaris iti kalsada. Kat isang tinakadisgrasyaan na. Timbukal man na protas na gitaan. Awan na kita swerte nga bagbagada. Basta na yung bagkataaw, kan nagagat ka, dahil ti importante. Kano makapangpangan ti kabalay mo. May amamangan, iti kayat na kanan. Tagiragsakam, ti panangan na, saan kat nga imutam ida. Tano, uray mo pa lang, iti noon niya nga oras dita, ay nadadaal taon. Oras ta saan namat nga ibusan, raman lang, mate. Kinaawan disiplina nga minti ka sa jay tatang. Adda puntom, anak, ngam nagrigat ti mabaynat. Isaw ti pagapaan nyo no ka. Saan namat ang kagara nga ibusan? Ipalubos mo kit din. Anay talang makan ti pagsinaan yaw. Uray daytan kaka. Agbibidyo okay. Kada agpapaputok dagiti karuba tayaw. Idinto tada kayaw. Ay na, sang kayo mulata makapagkindaawatan. Nagragsa mulaang kuma. Nawantig giginura. Unay daytan kaka. Di nakmat gayam kasasao, di jakmat kasao. Uri man malungtot. Unay daytan. Madi ati kasta. Ipakita yu ti ayat yu ti tunggal maysa. Taday ta ti pakaragsakan ti Diyos. Gamnugura ti patanurin yu kadagiti puspuso yaw. Di satanas ati parparagsakan yaw. Jak amoy ti day ta tao na na. Balbaliwan yung ti style yu adwa. Ta saan na nasaya at dayta?
Awan tinasaya at pagtungpalan na. Nasam nga may iti-at-atang kada superstitious belief. Un nga rod, kat isuday ta ti kanayon apaki-apaan na. Di lang nga ta makadlawan, di na nga ta maadal, abidot dagidya kapanunutan na. Saan a praktikal? No, basahin na kumamot sa paminsan ti Biblia wano sasaot ti Diyos. Tapno makaagsep kadagiti praktikal abalakad ti Biblia. Sigurado anaragragsak kayo pay asang kapamilya do kasta. Wen kumaana nang. Kan oray si kamot anak. Ang basa-basa kamot ang amay ni tilinaon ti Biblia. Ta dakkel ti may tulong na ken ka. Nga agbalen a pasensyoso a tao. Masursurom no kasano nga ipateg ti asawa a lalaki ti asawa na babae. Ken masursurom pa ijay no anya ti pagsayaatan ti tao ana pa kumbaba. Saan ka dagiti tem bukol a prutas ti patpatsinyo. Tama kan lang dagita. Wag nasustansya amakan. Ken wadaman patsinyo amaka ito di ti pagsayaatan. Isuat inaimbag nga aramid nga isursuro ti Biblia. Awan ti dakes nga isursuro ti Biblia. Pasig anaimbag, kun pasig a pagsayaatan. Unay daytan kaka. Nasaya at unay bakit ka binagbagaam ni Reynold. Kabayatan na binagbagaak ni Fimia. Kat, adamo lang nawatan ni Fimia kadagiti imbagbagam lakay. Ada siguro at kasla nagbalin mo na alumamay. Kung saan na kas ini rason arasaw. Hindi kat di na pagdisuan ti saok. Ita na ulimag akinasarita. Ay ka nagsaya at unay alakay. Mabalinta nga rudon ida apagsangun no kasta. Wala. Bareng ano di dagsang daw. Kung tapno makapagkinaawatan ng nagpaisaw. Kasarita na idan. Kaslada lang bingkag. Uray na itan kaka. Awan kas itinasaya at alin na ngayon ubeng. Awan na pulos tiragsak ti tao nga ginginura. Makaala kayo pa'y kit iti sakit anadagsin no agim impon kayo iti sakit tinakam. Pudno ti kuna ti amayaw. Awan kas iti naragsak a pamilya. Ken naragsak nga agasawa. Ta agpadaan na sa lunat no kasta. Kan maparaburan kayo pa iti pamendisyon ti Diyos. Saan kayo mat nagkabusar? Agasawa kayo isa rumba nga ginayat ka nagkinaawatan kayaw. Patsinyo ka day. Ti bagbagami ka ni nanang yaw, Reynald. Patsik unay tatang. Nasaya at nukasta. Si kangay Fimia. Patsim ka day dagiti insuro mi kada kayaw nga agasawa. Patsik mo't tatang. Midlagayam. Bukas ta nga raw. Makapagkinaawatan kayo nga taan nga agasawa. No siyak akit, wan tatang. Uray siyak mo ta. Agyaman ak tatang. Nanang karagiti inlaw-lawag yaw. Ay na. Diyos akanayaw, ti pagyamanan tayaw, kadagiti amin na bambanag. Amin, nagkakasaya at bambana. Ala, panawan da kayo nga rudon dito'y Tapno makapagsarita kayo anaimbag. Unay daytan kaka. Imukuok iti kaunggak ti inranod dananang gantatang. Iso nga agkidawak iti pamakawan kin ka, Fimia bakit? Lipata mong day lakay. Kan agkidawak mo't ti pamakawan. Saan pa nalalaw ti amin? Tapno balbaliwan tarang iti banag saan nga umno? Uwan lakay. Kayat ko asagrapon ti bunga tinasaya at akin naawatan. Kayat ko naragsak ti pamilya tayo. Kan naragsak ti panagasawa ta. Wala bakit? Ti patsyen ta, tiragsak nga itdan ti sasao ti Diyos. Tiragsak, kan bendisyon na. Saan ka tati maipaay ti timbok la prutas. Siyempre, makaipaay ti sustansya akasapulan ti bagi. Hanggang saan na ta mabagbagaan kan mairanudan iti nasaya ta pamagbaga.
Unay daytan kaka. Ditan gagayem, dinagibusan ti pakasaritaan, Pauluan. Basta nagtimbukal, swerte ka na. Kat ita, adto iti pakasaritaan, Pauluan. Don't mind me. Dito'y kamagkaya, naglakla ko manang susan. Pwestuyo ka di daytoy. Ay, gayam, umayak gumatang iti cat food. Makilakla ko akla ang ading. Dakkel siguro ti swildom dito anya manang. Madlaw abak nang takin ko ka. Nagano ti branches dito pagtagilakwan ti fence. Ano pa ti mula ala ko na kung piyak ana duma-duma. Una, baknang da, ngam basitlaang ti swildok. Agtrabaho kayo. Sana makitungtong kadagitagatang. Nangag mo day, Chay. Wan manang. Susal mo tabakal. Nauyong tilangana. Nasa umon. Sige Kasta una yung ti ko silap na kanyak. Lakwan na karodan ay ti katfon. Saan ang tani? Kasla dagruaran nga apoy kadagiti matana, Jaske. Apay bulkan. Agruar ti apoy kan lava. Susan! Nini. Ayun. No saan mo kayat tagtrabaho agawid kan ni balay? Ta alaamun amin nagargarit mo kat agawid kan ni ti balayo. Ay, saan mo't ma'am? Kayat ko unay tagtrabaho ng kuwang amin. Agsarita tanto. Marwam mo't day ta bakit? Kayat na atagi ko amin nga oras kan pigsak. Don't mind me si ka bakit? Mind ko namot Saan mind? Hustuak. No mind, panunot mo no utak. No mind ko kwa, unot tagi kwa. Unay daytan kaka. Apay nagawid ka man ang susan. Agpakarumanan ni ma'am. Katukmot na dya bakit? Anyaya ti basol mo. Siyempre, ada customer agumatang. Naira na ngam amok da jay. Makisaumot. Kadawian mo't ti kasta. Iparit na din. Bayaman man nang kasta na nga ron. Managtagibasit kan managtagikwa. Pudno ti ko nam Luis. Louie manang Louie. Sige, Louie no Louie. Husto di ko nam Louie. Managtagikwa. Iso mind her business. Don't mind me. Mali aday tama na. Mind her business. Don't mind me kung namata. Madi mind her business. Kaya't asaon di mind, kukwa na lang di negosyo na. Ti kaya't asaon ti don't mind me, mind mind, saan mind? Don't mind me, saan nakatagikwaan? Tabagit da ito'y, saan naabagi? Swilduan nak, tagtrabaho laeng, ngam saan na ako, kwa ti bagik. My body is mine only. Unay daytan kaka. Da kayo amin na makitrabaho iti negosyok. Dumgag kayo. Apay ngayon ay ramanak ma'am. Katawan naman inaramid ko alabsing. Amo kasangsang kamay sa kayo. Iswa dumgag kayo amin. Awan timangag. Ngauray kod-kod ti ulo. Unay daytan pa ako. Nuadda kayo iti pagtagilakwak. Diya kaya ta makita arom wartingipan nyo. Oh no! Kasano akmatan ma'am? Ora ikaam ko tingiwat ko. Rumwarla tamat yakin sango ang ngipin ko. Ta suryab kat nga tingipan ko. Nauyaw kayo mo. Di kayat ko asawon si kabaklakit kastoy. Diya kayat titindera pa charming kan chismosa. In other words, diya kayat tay tumanungtong. Wano tila mapampansin na nga umay aggatang. Kasano ngay ma'am no katungtong da kami mo? Just keep your mouth shut. Ikaam, tingiwat. Awan ti makitak nga umisam. Nakaskas daw kayo ba't ma'am? Lako, tinigosyo yo. Iso, aron ba nga nalain kami makipolapol. Kan umisam karagit customer. Apaya surwanak. Diya kayat nga da makitak nga umisam. Diya kayat akitain nyo ti ropa. Dagiti customer. Amoyo,
No apayajak kaya takita nyo ti ropa ti customer? Kanya kaya tayo siya ida? Nakasdaaw kayo talaga. Dapat ket friendly tayo. Nakaisem tayo. Tapno ano ti umay customer. Jak kaya ti kasta. Be serious all the time. Nako po. Seriously talaga, ma'am. Nasa umon. Hindi awanan ti umay gumatang. Nakasta. Ado ti tao dito'y lubong. No isa man yung aminida, agkid daw da iti nayon ti gatangan da. Sayang ti 50 grams sa may nayon. Wano saan, agkid daw da iti discount. Sayang ti piso a discount. Una tan kwa. Piso lang ang pakalugyan nyo. Agsakit lang una yung tinakam nyo. No siya ngakit. Kaya't kung may padawat isang 1,000 pisos, nagkasapulan laki dito may sa tao. Di ka umasinso no kasta ti ugalim, Luis. Louis po, ma'am. Di nagsuruan. Di ka umasinso no kasta ti aramid mo. Ipadawat mo ti sagsasang 1,000 a kwartam. Ma'am, no kakasyam, wano papautangam tiyag kasapulan na unay. Kasla Diyos, ti kinasyam, kan pinautangan mo, sigon iti nasanto na kasuratan, o nadatan kwa. Agulimag kan, Luis. Basta jak kayat nga daw misem ka nagsao, ijay pwesto. Pataya ba ka din na oras, ti saan nga agtungpal iti paglintagak? Pagbalinan na kami apaniki, hindi na oras na kasta, o nadatan kwa. Manang Susan, ano ti kasayaatan na cat food kan dog food ta igatangak man ang itipusa kan asok. Ni, apay dinak nang nagmanang Susan. Napigsamot ti panagsaw. Na, pudo na iti abanda sa ti malikudan. Nagalasmot na ito atao. Nagbaliboy. Kunamat lang sinon. Feeling hiramot ni Manang Susan. Dinak pa yan pulos talyawan. Ay, unay daytan kaka. Imposible mo't aman daw. Awan mo't basol mau. Tapno di nakapansinan ni Susan. Pada tayo mo lang mamirmiraot. Agpanakil ki dain. Patsindak na. Saan na pumansin. Nangaton. Nagbali na mirduot kan filingira. Gagaraak to man ti lumabas iti pwistaw a pagpapaayan na. Una na, mapan kayo ti ayan na tapno mapanagnakan niya pudno ti bagbagak. Bastusan ni Manang Susan. Ay unay daytan kaka. Awanan ti amam muna. Nakalipatan. Ay kano nalipatan nak di iyam amok ti bagbagak. Unay daytan. Ay, Susan, balasan ka. Itay-pay akasasao ka. Damdamagak, no sagmamano tila ako yun dito'y apyak. Kan noan niya apyak dagita ka, nagdadakkel damat. Pudnaw, ti ko na ni Mandaw. Akasla asinaw ni Susan. Di pa'y pumansin. Di pa'y umisang. Ngam no sa bali a customer ko, pansinin naman. Agalwad ka laang Susan. Ay aguray ka man, sakbaya pumanawak, umasidega man iti ayan ti ropa na, kat kusila apak mat iti makapatay ako sila. Unay daytan na babae. Saan pa'y labim mak nangam nakangat-ngataon? Pag ko naambak ay. Kano, saan dan apansinan amin nga muna? Anya? Di na pa'y kayatin atalyawan ti rupak. Idento tanapimpinta sa mulagam isaw. Surun kaon. Saan ka na mapan gumatgadang iti pwesto nga ayan na ano kasta? Talaga asaanan lakay. Agore ka bakay. Sumot na siya ni Susan. Aywan. Nay, agturong iti balay da. Ay, nagawid siguro.
paliiwan taman o sana pumansain intong lumabas pa'y maminsan. Ay nalakay, saan mo na paliiwan, taimpakita ng tikilatis na. Umdasin day jay amang ipakita, nga isokat isnabiraan. Ayun ay daytan kaka. Lumabasak pa'y tata. Pimansin may, padasak man na padagasain. Dumagas ka pa'y asusaan. Apay ka di tata? Ada ka di bagayo? Awan ibagak, tinisting ka laay. Ha? Unay daytan kaka? Apay ka di tata? Agdindinamag anti kinaisnaberam. Kasla ka kanon asinaw. Kat saan ka pa'y matabak nang. Kat kasdila pa'y ti panggidam. Ha? Unay daytan kaka? Nagdakasakmut gaya mon kadagiti karubak ang gagayim ko? Apay nga may na nagbaliw kan balasang ka. Saan ka matasigod amirdo out? Saan mo't talaga tata? No nagbaliwak, di sa anak ko man nga imasidag ditoy, kan saan kayo kuman apinansin? Kitlo ko nada mait nga. Ay, matikawak. Jak amaw no niya ti bagak, just kay. Amuyo nga min tata. Adda nga min bus ko. Anas ken atong palak ken surutek. Alya ti kayat maasawain. No kunana ajak umisem ka nagtagare, aramidek. Ta isukat nga rod ti pagsusweldoak, wenno isu ti mangsusweldo kanyak. Ay, unay daytan kaka. Nagalasin na paganurutan. Una yan, isut tungtung palam. Amo managalas ti paganurutan na. Di ka palakit mapanit ti sabali a pagtrabahuan. Kasla mo na awan amo mo na trabaho no kasta. Ha? Unay daytan kaka? Mading agpaiso ti kayat ni ma'am ang mapasamak. Pagbalinan na tayo nga isnabera kan mirduot. Hay, no siya, taksurot ang naitakayat na. Isumakid diya, tinakagaygay at amin nga maamok. Ken katungtung ko ida, up to sawa. Ha? Unay daytan kaka? Kaya't mga rod, pakigurgura na kan isang alubungan. Ay saan Pues, pansinem ati para matao, tatao ka man. Ha? Unay daytan? Malaksid ano saan ka atao. Kapaturay mo amasilwan ta subsub mo, iti ka may mirdo. Unay na ita. Uy, si kamot gayam man do. Anyat gatgatangam. Umansin ka mat gayam, nawan o masidagkan ka na gumatang. Sana sikati ka sa pulak. Na, tinalikudan na ko. Nagalas gayam, tirik na no kastoy at talikudan na ka ti tao a kasarsarita. Asino? Ti imagine? Ha, Susan, ti ka di boyfriend mo. Ay na ma'am, di na mamut pagbalinan nga ampang, si kasiguro at ikasta. Ha? Kayat mo tamarabis ka? Padasa mati darum ka. Nagtangsit ka matan, Susan. Sino ti pagtangtangsit mo? Apay, adon ti kwartam. Mind your own business. Don't mind me. Ha! Inabak na kapay jay grade 1 nga apok. Mind kunamat agraraman kang tumot nga ginglis. Wrong grammar kamot danga. Jak ammo no asino kada ti wrong grammar, ma'am. Ti kunak, mind your own business. Ti Ilocano, when iluko nakat kukam latin negosyom. Mind, jak imbaga a mind. Jak imbaga a panunutam, no dikat mind. Kukam lang tinigosyom and don't mind me. Dinaktagi kwaan, mind, kukwa, don't mind me. Dinaktagi kwaan, nawatam si kabakat. Anya? Ma'am, apayasan mo ito na nagawid dito, ini manang susang. Kasta talaga tiyawan bain na, uno tangsit a tao. Ha? Anya ti kahit kasawan, ma'am? Diya kaya ti agurnong kadagiti awanan bain na tao. Anya? Ay, kwa, ma'am,
Andiyan ka diti basol na ta pinapanaw yun. Kinunak matan. Ya kayat ti tao ngawan bain na. Agasem, tay bagbagana ket mind your own business and don't mind me. Pakibiyangan nyo lang tinegosyo yo. Kat di yo pakibiyangan isuna. Ay sana ka sa tikunana. Ada ka di pa sa bali, agay papanandya imbagay yo. Sigon kini pakalaing asusan, ti kayat asawan dayjay ket kukwaklaeng kano tinigosyok, ken saan ko ako kwa isona. Ha? Don't mind me, kunana. Ha? Don't mind me. Saan ako kwa? Don't mind me. Tinakpakibiyangan. I just care. Makulkul ti utek ko, ma'am. Kan talaga amat kami naman di ti patakaran nyo. Sa diro ti tilobong, ti maya tamang misuot, kan sa amang pansin, kan iti amona. Suruan na kami, ba't iti sana nasayaan? Uri siya, tiyak kaya ti kasta. Ha? Malaksig nga imot kayo, dakas kayo pa. Iso sumabol kayo lang iti kas kada kayo. Don't mind me anymore. Uri netan kwa. Ditan gagayem tinagibusan, ti pakasaritaan arapauluan. Don't mind me. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.